Yego Kenya yarahindutse kwiyongera kw'ibiciro bya lisansi, imyigaragambyo n'igihugu kiri mu kaga. Ibi ngibi ni ibyikubiye mu myigaragambyo iri kubera hariya mu gihugu cya Kenya mu mijyi itandukanye, Mombasa, Kariobangi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndetse uyu munsi ku wa kabiri Kenya yabyutse isanga imihanda yabuze abantu, aho amapine y'imodoka zitandukanye, amamoto yatwitswe ndetse imirimo isa naho ifatiye runini igihugu yamaze guhagarara. Igitangaje ni uko uku kwigaragambya bigamije kwamagana izamuka ry'ibiciro bya lisansi, kandi birasa naho nta gihindutse. Imirwano yatangiye no kugenda izamukaho, yatangiye no kugenda ihitana abantu, kuko kugeza kuri aka kanya abantu basaga 4 bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abarenga 30 bamaze gukomeretswa n'iyi myigaragambyo. Si ikibazo cy'igiciro cya lisansi gusa, ni ikibazo cy'izamuka ry'ikiguzi cy'ubuzima cyari kimaze amezi akurikirana. Urwego rw'abikorezi rugeze ahabi, na leta ihanganye n'uburakari bukomeye bwa rubanda kuva mu myigaragambyo yo kwamagana imisoro yo muri 2024. Mu minota 12 iri imbere tugiye gusobanura ibyabaye mu munsi y'impanuka, impamvu y'ibyabaye ndetse ababigizemo ingaruka ndetse n'ibizakurikiraho muri iki gihe. Ubwo rero uhaye ikaze, nitwa Pasi Govinda, The Quick Times News, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ubwire iby'imyigaragambyo iri kubera hariya mu gihugu cya Kenya. Ngiyi ni pati ya 3. Kuva mu gicuku, ishyirahamwe ry'urwego rw'abikorezi rwategetse ko ibinyabiziga byose bishamikiyeho biva mu muhanda, ndetse bukeye imihanda minini ya Nairobi yafunzwe na matatu ndetse za bisi ndetse na zamaze kuba zifungwa, ubwo tutibagiwe n'amamoto yafunzwe n'abigaragambya. Irembo ry'umurwa mukuru Nairobi ndetse n'i Mombasa, umujyi munini w'icyambu cya Kenya, abigaragambya batwitse amapine, bateza inkongi z'imiriro ndetse banatera amabuye kugira ngo bafunge imihanda ndetse n'imigezi. Polisi yasubije ko irasa ry'aba bantu ryatangiye kugenda riteza ibibazo, cyane ko ngo batangiye kugenda batekereza uburyo babatera ibyuka biryana mu maso. Minisitiri w'intebe witwa Kipchumba Murkomen yabwiye igihugu ko mu kiganiro nyine n'abanyamakuru yararimo, yavuze ko igihugu cyamaze gutambutsa kuri televiziyo yacu, cyemeje ko abanyakenya 4 bamaze gupfira muri iyo myigaragambyo, ndetse abarenga 30 bakomeretswa n'abari kwigaragambya. Abantu 348 barafunzwe kandi bazakurikiranwa ku byaha yise imyigaragambyo y'urugomo ariko itemewe. Yavuze ko kandi nubwo igice kinini cy'igihugu cyagumye mu mahoro, ibyihebe byinjiye mu myigaragambyo bigasenya ibikorwa bya leta ndetse n'iby'abikorera, kandi ko hari abanyapolitike 2 inyuma yabyo. Ubwo ahangaha kugira ngo tujyanane neza, perezida w'igihugu Samuel William Ruto, murabizi ko ni umwe mu banyapolitike ariko bafashe ubutegetsi ariko bashaka gukonvenka abopoza be. Ni umwe mu bantu, buriya abantu bakurikiranira hafi ibijyanye na politiki, ariko by'umwihariko y'ahangaha mu karere, bakubwira ko William Ruto ari umwe mu baperezida ushobora kugukonvenka, ariko akagukonvenka ahereye ku bopoza be, ukaba utamwemera akagukonvenka paka umwemeye. William Ruto rero arasa naho atari kumvikana n'abawupoza be. Noneho kugeza kuri ubu ngubu birasa naho mu gihugu cya Kenya, murabizi ko mu minsi yashize ku bijyanye n'ubutegetsi bwasaga naho bahuza amaboko. Iyo hajyaga kuba amatora, habaga abantu 2 bahuza amaboko, noneho ufashe ubutegetsi akazabusigira mugenzi we aramutse avuye ku butegetsi nyuma. Rero nyuma y'uko umuvandimwe witwa Raila Odinga abaye nk'uhemukiwe, abaye nk'utekewe imitwe ntajye ku butegetsi, nyuma y'uko yari yarafatanyije na mugenzi we gufata ubutegetsi bwa Kenya, byasaga naho nta wundi muntu ukwiye kwizerwa hariya muri perezidansi ya Kenya. Rero
ni nayo mpamvu abopoza hariya b'abanyapolitike nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi basa naho batangiye kwigumura kuri Samuel Ruto kugira ngo abase naho nabo bagaragaza yuko adashoboye, maze mu matora agomba kuba muri manda itaha ntazongere kwiyamamaza cyangwa ntazongere no gutorwa niyo yakwiyamamaza. Ibi ngibi rero bisobanurwa ko impamvu ibiciro bya lisansi ndetse na mazutu byamaze kuzamuka nuko byagiye bisobanurwa nyine n'ibigo bigiye bitandukanye. Urwego rushinzwe ingufu na peteroli rwazamuye ibiciro bya lisansi ku isoko kugeza kuri 23 n'ibice bitanu ku ijana mu cyumweru gishize. Ibyo rero byakurikiye izamuka rya 24 n'ibice bibiri ryabaye muri Mata, ubwo ni mu kwezi kwa kane twasoje. Leta rero ivuga ko nta kindi yari ifite cyo gukora usibye kuzamura ibiciro. Kenya rero yinjiza hafi lisansi yose iva mu burasirazuba bwo hagati binyuze mu masezerano ya leta na leta y'ibigo bitanga bo muri Golfe. Ndetse intambara irimo Irani niyo isa naho ishyirwa mu majwi yuko yahungabanyije ibijyanye n'ubukungu, ndetse bakavuga yuko lisansi ikiri gufashwa na leta, ariko ngo Banyakenya bo basanzwe imibare ntiyumvikana neza cyane kugira ngo bazamure igiciro kimeze gutya. Ibiciro rero by'ubwikorezi byikubye kabiri mu ijoro rimwe, ndetse inyanja enye ubu zigura amashiringi 60 zivuye ku mashiringi 20 mu kwezi gushize. Biribwa amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bikenerwa byose byagiye bizamuka, ndetse Nairobi bavuga ko abagenzi bagendaga n'amaguru amasaha menshi kugira ngo bagere ku kazi ndetse no ku ishuri. Imihanda yinjira mu mujyi yari yirangaye nyuma y'uko polisi irashibyuka biryana mu maso. Umunyamakuru wa Al Jazeera hariya i Nairobi yavuze ko mu umujyi ibikorwa byose byari byahagaze hafi burundu, ndetse i Mombasa imyigaragambyo yamaze guteza impungenge ku baturage bisanzwe kuko ibicuruzwa bishobora gutinda kugera ku cyambu gikomeye cya Kenya. Ndetse mu bo asa naho twagiye tuganira, Gabriel Odhiambo w'imyaka 24 ukora ibijyanye n'itumanaho yatubwiye ko amafaranga y'ubwikorezi bwa buri munsi yikubye kabiri, ndetse ibiciro by'ibiribwa bikazamuka, kandi ngo si we wenyine kuri miliyoni z'abantu bose batuye igihugu cya Kenya bari bamaze guhura n'izamuka ry'ibiciro ahangaha mu gihugu cya Kenya. So bwa mbere rero iyi myigaragambyo ihindutse urugomo, kuko umwaka ushize abantu benshi bapfuye mu mirwano yo kwamagana ruswa, imisoro iri hejuru ndetse n'urugomo rwa polisi. Muri Kamena 2024 amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko nibura abantu 60 bapfuye nyuma y'uko polisi irasa mu bigaragambya bamagana izamuka ry'imisoro. Leta ivuga ko izamuka ari ngombwa kugira ngo bihuze n'isoko ry'isi, ariko uburakari bwa rubanda bwo buri hejuru cyane, kandi ngo bashobora kubona nyine bishobora no gutera ibintu hariya bitoroshye. Kugeza ubu rero imihanda iri gutangira gufungurwa gake gake, ariko ikibazo nyine nyamukuru cyo ntikirakemuka, ndetse banavuga ko miliyoni z'Abanyakenya zibaza ikibazo kimwe, bari kwihanganira kugeza hehe mbere y'uko ibi ngibi bihinduka. Ubwo rero icyo nakubwira, ibyo ngibyo nibyo byaranze imyigaragambyo ku munsi w'ejo, ndetse banavuga yuko imyigaragambyo uyu munsi ngo yerekanye ko ibiciro bya lisansi muri Kenya atari ikibazo cy'ubukungu gusa, ahubwo ari n'ikibazo cya politike gikomeye. Ubwo rero ni ikindi nakubwira nuko kugeza uyu mugoroba w'ejo ku wa kabiri ibiganiro biri gukomeza hagati ya leta ndetse n'abakora mu rwego rw'ubwikorezi ndetse n'ishyirahamwe ry'urwego rw'ubwikorezi, bisaba ko izamuka ry'ibiciro bya lisansi rikurwaho ndetse hakongerwamo impinduka mu rwego rwa peteroli. Rero ni gutya gahunda zimeze, turuze kubikomeza tubakurikiranira uko amakuru mashyashya agenda asohoka kuri iyi nkuru, ndetse icyo ngusaba nyine no kuba uri ready ahangaha kuri The Quick Times News, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, utubwire utse wowe aho uri ibizamuka rya peteroli ndetse na mazutu, izamuka ry'ibiciro muri rusange nta ngaruka ryigeze riri kugiraho. Ibyo byose bitubwire muri comment. Nitwa Pasi Govinda, ndagushimiye cyane.